Nabonin ka channel mangcha nabonin salam khan bolin tunia hi ga le do di khom ding ake iga le do khom ding ka di chu siam Biren sing and thu and say na pen chipen hi le do ong hi pun na reaction ong hi pun athu se ho hi henga mitam ten comment dung in nong i pham mi khan cho he ake sa sa nan le do jing in eti na henga ake sa sa khan le do ye hong le ake hello tam pium no phone chơi vàng và coi mình rằng WhatsApp là nghe mo vet vet gì lâu hiện na gì à chú hello ding ho hiện sa ding à cái gì à chú cần lẽ đó gì tin ý chân chú chú cái gì phụ thì cái gì chứ bạn là cái channel là subscribe này lo nang lung sĩ tên subscribe piu nang gì chú là he cái ông cái man bị share pon video he cái xem man bị share tập pon này chân cái ngày thêm motivin to apana he ball thei chẳng khăn ball le ta à ipe là tu he na video he na motivin là video về trái tiếng là na video ho he neo ho chu kan le do di ho he ong le tu na video chu na ve pan tin na le do ta ta YouTuber sing page hangiba Facebook ta karida hangiba mayam be careful right from today onward madu ki responsibility do madu ki Facebook page tu madu dai pugudam ne handak ki ihauda MLA sing mai tharamba pot lut tawgiba sana mungiba phani pugiba mayam do loi phare khara amne NSA ta do re khara amna jail da leide haiba sing ki mogi life to mang do re amon moi government ki service to buda police der mark leirani once police da FIR leir sing kamai to moi government service tem to yar roi police verification ga mari lengna propaganda police na mata moi da green pira roi social media da yamna tab nungai taba wahi wata pa da nungai taba wahi wata iraga social media da thagalakba yamna immoral oiba mama masa machin manau phamakanda tab yadaba authority dongna nupi angang kainoma khanaba isu social media da wa hangakanda nang nupa du kayara koiba chali ga haibu yamna awkward toiba yamna uncivilized oiba adugumagi mayam se social media da yamna flood torpa ma thengnai masi khwaidi hen lai buk thibani discrimination to wiri biduno khangwang maktabagi mi do society ro ya madugi responsibility do madugi Facebook page tu madu dai pugudam ne to development ki to social ki to politics ki to whatever yai but me ki personal life da me ki individual character da me ki family ki the assassinate character assassination to bugumba insult to bugumba se yam toine ure adi matak yam sathi ba communal gi noi jati ke yam phaubuno noi jati ke yam phaubuno tawna siraga haibugumba mamai palaga thoga huji khara ma Delhi da phamaga tor ko yawe da phaun thakramni hekta haner da bogi loire da bogi type da tawna bo ade swai da phamaga torga kamanung da phamaga tawba mayam su yormi phanayam su pharbani wahi ema dagi kanglu pirang thoktoine ai police da intelligence wing dai high grade formal notice thok and loine YouTuber sing social media gi Instagram gi oiro Facebook ki oiro X ki oiro mayam punamak manipura operate tawriba sindu loina kaukhala kan moi the awareness with warning pu haidana ai gi site ki instruction tawkre Facebook ki page pai ribasing Instagram da tawriba sing X da fake name tawraga tawriba mayam se fake si su phaba ngamde na logunu matam gi wani madu hayeng pharpa kanda yam sathina sokani adigi anti national loiba manipur se bharat ki tokhai ne leirba country mi mong da post over ngangba sakpa iba inciting toba youth chinda adugumba se yaringe tobigano hayeng madu ain gi matungina law gi matungina khoina government thabu lokolok da madugi am sathina mayam su sokani wagani handaki ihauda MLA sing mai tharamba pot lut tawgiba sana mungiba phani pugiba mayam do loi phare khara amna NSA ta do re khara amna jail da leide haiba sing gi mogi life to mang do re amona moi government gi service to buda police der mark leirani ama torna once police da FIR leir sing kamai to moi government service tem to yar roi police verification ga mari lengna propaganda police na mata moi da green pira roi civil society organization gi marak ta su yang hre lupse kanana noi da authorized to give me phabagi kanada noida authorized to give me phubagi kanada noida authorized to give khulai pairaga mi kapagi adu it is too much societies that yam satin impact pigi da mayam se khudak gi lepio one by one legal gi matung ina koi thiraga madaida madu gi dam special team mai koi police ke thamgani intelligence wing dai high grade formal notice thok and loina YouTuber sing social media gi Instagram gi oiro Facebook ki oiro X ki oiro mayam punamak manipura operate tawriba sindu loina kaukhala kan moi the awareness with warning
piu haidana ai gi site gi instruction tokre manipur gi miyam support tobiyo sugumba ain makhunna pairaga kangluk irang thona sinba ain makhunna pairaga mi gi personal life ta character assassination toba aduga mi gi life manghan nabagi imung kahen nabagi masa koiba pot mayam sa koi government na makhal amata gi tolerate tawroi haidana ai ngasigi point kharsidang maroi nai haijage haidana ai kaujabani hen na tu chunga thil host thil lelo so ho cho he in tham youtuber chule facebook dang dang social media thil posi wa he ma hen warning to ko ma thile se hin na chela se na youtuber chule facebook choi an ki theiun tu a ki pana facebook youtube ho he man mon hen chan sa ding wa hi chule tu chung boina ji a mla in ki hal athil lego ki halo zong abona ki man hitan chuban le abana ene se an abang khat chu jela tang ta win akise hoi police a melchi na ni hi ta win government na to hol na lama zong boy the hi ta ve thi na chuban la sei kina khat ve fr ki bol chu government na to amu ta lo ding hi tai social media media ngai nom lo ta sim nom lo ta cho hi wangsil ta thila hi in chi thu ho hi khat hin khu associate the hi in amo chu facebook mang ho chun mo ki pu ding hi social media development social politics bolovin akho na umpoi ahin mi khan khu sukhading wang bol hi bewen ati na YouTube Facebook chule Twitter chule Insta account ni warning to awareness program gong tivin kisai pi hita ati na dan YouTube account hi lang Facebook account lang Twitter lang hi lang account ni zo se hi na dan ju awareness dan athil hi go en chwa ama warning pe to ko ma thil hi se home pi ding ati na china se cho bala man se phan ama hel aboi pi im sadang boi pi pan YouTube dung ai lo le Facebook dunga pham mi in sung ki ka su se thei ai lo la mel he viral tam pium dana cho se na hi na ama hen manipur sung aboi na hi boi pi talowa hitabang ho po wa he cm khat le ya hitabang po wa he ki salel he ki da ta mu no lo ta hen na aman tu chung gal hi chi hi ama hen cho hi boi pi lawa aman aboi pi pen thu pi pen cho Facebook dunga hello le YouTube dunga thil a post wa hello le nu pa ki ka ham hello le nu me choi ho ji ki ka ham thio pu mi a post le ama hen ana po na ma hen din cho ji a nge in pham YouTuber ho le Facebook mang cho warning a pi hin na zo le Facebook chu ba le YouTube naman cho hen mon han chan sa de chin chini chu le jelang hong tan the ti chana he thu se na ge la le wang chu siam khat dinga wang e bi ham aman cho ga boi pi kilo mong ka sapun che ba le aman boi pi lo do dia boi pi ta na ama he ngol ha e tan siam khat dinga ngol thamo mo he te na me te siam he ding kilo men e ho bi ham e hon ga ki sele de tol pu ki na la hen de tol pu he ngol thamo mo he tan na gal hi su thip golovin social media boina line tabang changya hi cm follow ta kini hin rapis hongen chang hin alai win na chi ha ge la le wang cho e ho lang boina ho ama i ma cha ama ho he e ho lang boina i ma cha ge lo hen na anob le ama ho cho ti ta wen thil kha chi ya he tu chana he Biren singh pham ki cham na chu e ha nong he nya ki cham na ki dei lo he aji chu ilung tum emol so to ka sewa ji ipidinga e hong dan chu thil hoi koi la diu ham na tabang chu hi ji ya he ma lai Biren singh aga athu se ho chu cho chu ne het nai lo ho dinga hen na ninga chu khan le hen tin na tunia ga video sim the chu nyau chu hin din henya mi banga kam thil lo khan dang o sa khan se hen hi chu mal jela thu ka sei thei pu na hi ya bi pham ga vet pu dang o tang zot jona thul kan se ya wa tuni chan ne ne support na la jeng ki pa thu kong sin ai ong le tunia ding video chin chan hi chai ta ge pha dang ki ta video ban ki mu to kham ta te